nkarombwa temperature munya na balentore na bangaba na kawira mwangasa bagwitithia gweta na marietwa anga kingwa anga kebi etena maana thai kiria mero bakwenda na kiuria kiria bakoria imbio thitheria kana imbio thithetie tukiaria 2027 notekurika aringwa simpane na kiao gete kiwe na kio gitethetie mumero nai uteciaca ikaringwa kairi cia sympathy ni muntu ukeja na kiratati kiawe na ngugiri itirete amiru kwa mathieto jabo tinda gwetana amna bubu Edwin Kiongozi aketho na ntumirije kikawira mwangaza urakura tibiri kuthagitwira giciaca cia gwetana marietwa indi kabiri kuthakionania ngugiwe irete twakirita we munya twire mbio thitherio lewa siri mheshimiwa mithikale nturi muchoreo kwa twire yawe kawira mwangaza no engaba na thai wa Meru no endelee kuga manto yawe lakini manto yo tonyithia ciaca cia pressure ciaca cia maruru rekane ni acio thie niki wananchi bubaririe kethira wigitine wengaba na kawira mwangaza ndije mbio utetera ndije mbio kuria no ntuigwe ngaba na wa Meru baba bange ni tebochwa tiga bacho ite nago bonia wengaba na kana gachoka na maendeleo temanto ja gweta na marietwa jo jate kubua na Meru ite kwenda siasa hiyo kinyani getha ndende bene senate nkarombe tege senate Meru kwa winyani ngetwa rietwa manto ja utujanira marieto mtu akaigwa maroni ongi akiende goti na uria wikunwe neo ni wananchi imbio bathithiria kenda bamuchokia 2027 nkuruki agitumana ntumiri kia bunge ba Meru akibereka gitagaka tiga gwitwa bicira rais kana munini owe kuringwa mbica na gwicura ntobia wa kibira bakaria na ndito ciuria atiri ikithure kinde kia kwa deputy president imbia ntobeto bakona mbamberi ala kire William Ruto twatura kuja kiwe Karen twata Karen ke William Ruto tweta tukalingwa mbica tukalomwa gento gekai twachietera oni nkoromba bumbe beto ba Meru menya bweja guchoka Karen ni gwita kweja wangiriegana meke anishwa kachagwa gagwita kinde kia deputy president meke anishwa gwegintu antu beto bakona na ino ntu ikindiki andike ni mathina jara tukurukirite turi a Meru na barabara cietu ira chemamo chiorire na ndamu na nduo challenge intobira bietu tutomba kuthithiru thirikari Kenya kwanza gukurukira githura kindike na deputy president ochore bura tukwenda kinawe ni antu betu batetheka kindike akomboka rua na ngugira kethwa gitira Meru nontu tale jwambere yo kuwa musio ora nete na iturionda kuona matunda kuma kikira kithule kindiki bugeto chuochore bora bukanyira bugeto chuochore ro bugaitethia no bukona biashara thithie ni ochore na kithule kindiki bwe muikairia mathina ya Meru bwe muikairia thina cia mira bwe muikairia thina cia kahawa na majani ntobira tulima kenda sukuma kire William Ruto na jange jara ya kumba tutethia ko batu to expect kithule kindiki watu nyiri ubietu nyato alinga thimoka ajukia kairi ende ito kuone mashinani na ajumbe baba ba Meru na seneta leo na atongeria bangi Meru ikiarirwa mathina jira inajo kenda tumba kuwa kithule kindiki o no kubona no kumba nande manto jo gukaria tuokaria nande kimaendeleo tukiona ngogirio gwita muthurumrioki Weru TV mutirijo kangangi Onde baba inge beterete wa muribwa koti gukonia igambare kwingatwa gitene kwa mwangaza kikundi kia mbeo mbithi baria baguchieta Mama Defense Forces ni bachumirite kumuigika mbeo mbithi baba bariuga kuri na bata ya MCA bonthe gutuma ndugu na ngabana ojo gotigira ngugeni kuritwa kinya onde koti yeteri kurita wa muribwayo Dennis Mugendi ne andikithite uge bwa mbeo mbithi baba baba ingi ibeterete mono kumenya buria koti kagita kwegiga mbare ngavana kawira mwangaza kikundi kia antu babiri kia MDF takio Mama Defense Force mushine maua baliuga atonge bao balioma MC